Tileftinja tal-fantasija li kien joħloq ta' dreqa u interess karta u labes jinterefa jikteb jikreja tant karattri u stess l-istorja tiegħu bil-mod tisvolġi bla ma jaf kemm lil dak nixkikni u l-ġenituri wkoll mitlufin li jinsaw l-tfal kienu mqarbin. Ħallu jikteb dawn l-istejjer l-ebda kbira fassa tlabex namel żgur ħajjibqa' f'qalbna li l-awtur kien bosta ħarbex. Ħallu jesprimi dak li ħoss ħajjimla d-dinja b'tant kulur u jkompli jfarraħ bosta nies dan tiegħu żgur li jkun tunur. Kull dettall bi preċiżjoni tara stampa ċara quddiem għajnejk titpenġa b'maġija li ma bħalha li donnok tinsa kull minn hemmhekk. Minn paġna l-paġna tibda mixi bil-les biex tiskopri dak li jmiss huwa d-dio li rqad taħt il-frix għax marbut mal-ktieb tistiġġa fis. Ħallu jikteb dawn l-istejjer li bdan tilef fassa flabex dan mir żgur ħajjibqa' f'qalbna li l-awtur kien bosta ħarbex. Ħallu jesprimi dak li ħoss ħajjimla d-dinja b'tant kulur u jkompli jfarraħ bosta nies dan tiegħu żgur li jkun tunur. Ħallu jesprimi dak li ħoss ħajjimla d-dinja b'tant kulur u jkompli jfarraħ bosta nies dan tiegħu żgur li jkun tunur. Intlif bejn ħolm u realtà għaskantaj